kan Bible study group member zong tele mundang atanga min lo zom tu zong te po in zawai in thole Isu Krista mingin sibai kabuk sewa he kan zirlai kan sunzom le theitur helom hle maya zirlai zathum som le parukna alo ni don ta a kan thupuya tan mesia be se na tianianga ten kan pathian thuin nga na tur chu Daniel abung som ni le panga sang som ni le parukhi ani don ani lo ngai thang u chu wangin Jerusalem tung ding le sathatura thupek achwa atanga riak thia lal alo thlengin hapta sari ani ang ti hrefia thiamang che tin hapta somruk le pahnia ko thler le leirute an siamanianga hun buai thak taka te po tin hapta somruk le pahni nuwa chuan riak thia chu ti bowanianga engma anei to lawang tin lal local turami te chuan khopui le mun thiang hlim chu an ti chiang atopa chuan tuilian nen anianga atop na thleng point in do na omang chiat na te chu a in ruat sa ani yani lalpana thu malmin som sakro se zudate besei mesia chu Isua in alokala zol nei te thupuan zong in an kok dikreng chungpo in tisa an besei na satlu tu ka wangin an hai ni in alangbera keni po hi kan leidam chunga kan besei tur chu ani ngei rualin Krista chu chatua na tan kan nun chandama wan mun min bua sei saktu ani he kan besei in nga na ber tur chu ni ti kan riat atha khopang khovela kan ti sa atana kan besei na te leilung ramma kan hausak na turatan te kan wan nei na turatan te kan besei hei ani love kan ti na lam ni lovin kan besei pulber in nga na chu chatuan mun min siam sak na he ni ti kan riat atha khop mai khovela kan besei nang te chu tlol theiania thleng lo theiani amaro chu chatuan ram ero hi cha thleng ngei dona chu kanin nga na pui ber tur chu ani ti kan riat apoimo le mesia ti hi aramaik chuan mesiha ania hebrai chuan masia antia aom zia chu riak thia ti namayani Greek tong chuan Christos antia chumia tang chuan thuthlung thara Krista riak thia tiaziak ania thuthlung lui Bible mesia riak thi ti mun nia chau tuna kan han siar Daniel bung kwa chang som ni le panga le som ni le paruka te hian kan huwa riak thi dang tam tak lal le zol nei te pathian thuin asaya ma se mun dang zong a chuan mesia ti amang lowa English Bible a chuan anointed amanga chu riak thi ti na thawani a Mizo Bible a ro chuan a khoilaya po riak thi tia le lin vek anni thuthlung ria mesia riak thi lal le zol nei kan mutam hlea lal zinga solate Jehua te Davida te Solomon te le lal kura te thleng po in riak thi ania tin pui thiam zinga chon Arona le Afa te ania tin zol nei zinga chon Eliza po riak thi ania tin mi hring chau ne lavin mai cham le aman ruwa zong abung bel te po riak thi ve kan ni ti Exodus bung sari chang khata khan kan mu boka henga tang hian thuthlung hluya riak thi chu lalpa man ruwa arong bol tur te ti ran na le sin chiana ni ti kan mu ni chati ni se mesia riak thi a local tur be se na ti chu enge aom zia ni ta ang ti taila riak thi in lal le pui thiam te an nei choreng kha ania an temple man ro le bung bel lamin riak thia ti khan le ti thiang lim an ni vek zok ani sia zudaten mesia Krista local tur be seina an nei tan na chu riat chian har sa le to ama saberin mosia chuan ami te hena be seina siam sakturin lal pathianin keima ang hi in u naw te zinga ho tu ala siam sakang cheu athu chu in ngai turani atia Deuteronomy bung somle pariata khan chu chuan an ruai tu mosia ang zol nei lo la tur chu be sei pha ta ani Solomona hulhia pa petera thu soye tangin kan khe thei boka tir ko te til te bung thum khan peteran mosian alo soi lok kha Nazareth Isu hi ni ati chatani zudateril ruwa mosia soi hi
tunge niang ti ngai to na kha a omani chu Peter hian ron changin Nazareth Isua hi ani atia chu engtika nge lo thlenang ti te ngai to in an lo thlir thin kha ania Peter chuan chu Mesia achu he Isua hi ani aron ti ani chu Bible le khabu nei zol nei kan nei te hi som le paru kan nia chung te chu Sultan ma zol nei ti te le Sultan lai zol nei le Sultan hu zol nei te ti in hun thang khan ain then ania heta Sultan ti hi Babylon Sultan ti na ania le chuan Sultan ma zol nei ho kha zonate zoela te hosea te Amosa te Mika te Isaiah te Nahuma te le Zephaniah le Habakuk te khan nia Babylon Sultan laya anzol nei te chu Jeremiah Daniel Ezekiel le Obadiah ten nia tin Sultan kir le nuwa khan zol nei te chu Hagai le Zakaria le Malakia te ani ti kan reboka hetia zol nei te hun thendan han riat te po hianin an thupuan dan tur om po kha a riat tir thei de lekin zirlai te tan chuan angai tu thei ani tin Moses thupuan awanga Israel ten Mesia an be sei thei thu kan soi to khani Sultan ma zol nei pakua ten Mesia la ro pui tak local tur Israel fa te an be sei tir thei na chu hetiang hen ngai tu taila Israel la ro pui tak lo local tur lo suwa dan tur chu Isaiah le Mikan an sei loka Satuan mi anianga Bethlehem Efrat apianga nula thiang him papa anianga Jesiah thami aniang aming chu Emmanuel aniang Israel rorel tu anianga Davidalal thutlenga thuanga aram chu zautul tulanga kin ni nei lawang ama chu remruat tu remnalal satuan pa pathian saka an alani donani tin mi kabunga sang ni le Isaiah bung sari le bung kwa te khan kan muwa Maselal ro pui tak ani chungin a mel ti siata a om tur thu te soisak ani tur thu te le soisa tu te kuta do mai tur thu te po kan mu boka tin mu sit ani tur thu te le du lawa a om tur thu te po kan mu reng ani ti re thei le vuak thitlin ani tur thu te po pathian thu hianin min ril chiang hle tin ami mal ni lo amaro rel na ram tur zok chan sina kha soidana chuan dikna le rem na ram bu bal a thengpo hausak na ram le Israel te ro puina namdang zong aya an ro puina tur ani zia te heng zoela te le Amosa te le Isaiah te Zephaniah te le Habakuk te hianin chu tiang zong chuan an puang ani heng hian Israel te ruai khoma lalram ro pui tak din tur ruai khoma Israel te tan lalram ro pui tak din tur ani thu an soya he ni tur ngai he an mani be se na satli atanga chuak mai nilovin pathianina apuan reng zol ni te manga apuan reng ni na langa ma se chu a Mesia berakha an pom tak silo wangin atlol ta angin a sei the ni tin sumi tol tur chu pathian chan ar khlok tho ti na ania Isua local kha chuan khovel hi karamani lo karam chuni sela chu ka thui hroi ten an beanga ti maya zudaten khovel lalram a rorel tu ni tura an lo be sei lai khan ani chan khovel hi karamani lo ani sela chu ka thui hroi ten an beyang atia chatuan lalram zok chungchang kha aron soita deya nunna atia po thi nuwa nunna tin tharau nunna lamzoga kha aron seita anin Israel ten kum sang dama kum sang lalram chen thu an soilai khan ani chuan thi nu po adam na tu po ama ringa piang chu chatua na nunna kum sang mai nunna nilavin chatua na nunna an nei tur thu kharon seita ain person ta le ani an zuda te lo be sedan le lali soron tum dana kha chung zol nei te thu puan chuan Israel te chu be se na khamya an khovel ram anga an lo be se na kha ani na satakina nei tira amairo chu zol nei soidan chu ain cho pol ma wangin be se dan tur po hi riat thiam chi harwia wang an be se dan po in thak
angai reng lo ani isu chu anu le apa an hriat chian em awangin then khat chuan an ring lova alo chua hun chuan Mesia lo chua hun te chuan tu ma anu le pa po an khelo nga khoya tanga lo chuang nge ni pon khelo nga ron sor chuak ve ngok don ani te in an lo be se ni zohana bung sari chang som ni le pasare kan mu dan ang kha chuan then khatero chuan Bethlehem chuak turani ti le Davida tha ami ani turten ria a chu zohana bung sari vek chang som li le pahnia khan kan huwa chu pathian le kha thuin asoyani antia zol nei te le khabu atangin Mesia local tur chu an lo chu thina ni ti chiang takin alanga then khat chuan isua an exam an lo thir dan a khanin local tur chu ani nge yang he antia zohana bung kha chang somli pakhata khan Mesia kan muta anti thlap mai ni ani kha chuan Mesia ni ten ring em ve thunga maro chu zu na nol puile a ho tu te zok khan kha an ring tat lo mai chu wang chuan an be se dan anga kha chu kheng the ni lo hrim ani tin Galilee lam chuak ani awanga ring lo te pon om boka zohana bung sari chang somli le pakhata kan huang khan ma se pathian thu chuan Galilee atanga rongbol atan tur thule eng mumasa tur te chu Galilee bialmi ten ni ti hi asoi ve thap sia chuwang chuan Bible na asoi a then kha thleng dik talo ma se asoi kha a thleng dik tho si ani chu thleng dik lo te chu juda ten an be seidan an lo pom lo awanga thleng dik lo ni in chumia wang chuan le lama pathian thuina puan dan khovel rorel tu ni tur khovel chandam tu ni tur te lamzo kha adikta ti na ni mayom takani chu ti chuan Sultan ma zol nei Mesia lo mulok tu te chuan Mesia chu lo ro pui tak ani chungin lalpa chia lo tu turani an soitela aram po leiram anga an soilain kum sang mai ni lo chatua nakin lo turani te hi an puang ani Daniela ziak kan sia ta ka khan Jerusalem tung ding le sathatura thu pe ka chu atanga riak thi alal alo om thlengin hapta sari ani ti refia thiamang che ti ta khania tin hapta somruk le pani nuwa chuan riak thi chu ti bo anianga engma ani to lawang tin lal local turami te chuan khopui le mun thiang hlim chu anti chiang atop na chu tuilian nen ani anga atop thleng point in do na omang chiat na te chu ruat sa ne wangin atia heta riak thi ati lo hi chu Bible a hian riak thi a ti hi kan mu lem lawa chu chuan Isu Krista local thleng in juda te an om chho tur thu le atop na a chu in do na ani tur thu asoya chu tak chu Jerusalem ati chiata a om na Rom sarkarin general taita sate manga Jerusalem anti chiat na la in do na ra phak tak lo thleng ta kha Jerusalem po atop na ani ta kha kambeun trei tak atop sauta ani kha kami thuwa kha asoina ni om tak ani te chuan kan zirlaya hianin juda tena Mesia an be sei na dan chi sang lo om a khan chatuan mi ani na le aram azau zel tur thu akha adikin mase khovel ram ni lavin Kristal ram van lal ram zo ka chu mi ring te thin lunga an azau zel thu le chu nge deu thu soina lama kha a thleng dikta ani te he pathian thuin min zir ti le zaina voina kan han zir lai tur te chu ani